Linya mwao. Mwage. Nakona gali potinze salva akotwaka kulera gwe. Ako kakona government yo flat home. Are you okay? Okay. Same problem. Hey. Over, you better seek medical advice. Eno jaminsemu. Windi ebitwaji wa abachala bonna berusina aya kala aya. Akina Instagram kwata wali. Selector Jose Magdalis. Biampaka. Mwana musoka mwakulira munamwe kalo. Kubate namwe. Mubinyonyosa nnyo ku social media. Yabamaide. Eka Songs Avenue bagambye timu ziri bbiri, timu no siripu. Ne Songs Avenue government za maanyi. Nnyo. Yabe singula. You can follow me on Instagram, Jose. But wale, let another problem, ndujo. Mkubaya kafana nyo. Uweka tagi ngani? Sima na mungi delia kingi. Delia kingi ya wete. Katagi ngaga. Kiwacha delia kingi.